na guso sheno de adu so ya Adom Trotro yanko Tama Station Prince also see do ewo ho na mamme Cecilia Dapaah na enei ye special prosecutor wo mo abosesen wo ho fi se de ekoso no dream ne kata se hye bi nipa bi susu se bi wo mu ntia wo se yehwehwem yanko Prince woni entie de Ghana for eken na brew abeto dwa se special prosecutor akwakoche eye Oswafo no enehwe sanitation ne insuo ehonsem so Cecilia Dapaah ye gi omanfo adwen e de afa ho adwenchire yo michia ahwefo asamwe de obi na atro ne kai echi sensam ha no kra ensam ha papa national prosecutor wa ya de se wa akwachi maame no special prosecutor ufanchemi ahwefo waya de se wakwachi maame no na asembisa ni se sisi ani pe ina ebisa se maame no sika no ya no he na adenti na wodi sika eti se akwakwagu ni dem ni ade no kra na mebisa se anso ye mpanyimfo a omo hye man su no obi ni wonu muso so ye na sede se wo ho a ese o cheki ni ese minister bia eye sika ye de ahye minister bia ensa ni ese odi ye mebisa se mpani bia ni ho a ono so ye na sede se ese o hwe so ana se bi o so sa na fa so mbomba no wan ye na djuma o ye na djuma anke obehu senia maame no na djuma sifako na sika odi ye no sanso pepepe no odi ye ana enti sa de na me beblemi nipa sa adwuma no so eye ne dia kakra na ye maame no so mesre nhwehwemu a ekoso no Ghana for mesre obi wo ho ni akukuduro egina anyoma bi atete saa no ye keka ne bebre a na akofa yawe bi so e de abrɛ no nti mesre ye njai ema omo a omo ye nhwehwemu afufa ne ye wo ho no ho menim se omo ye na omo hu a asotwe bi wo ho se ye de ye maame ya ye de bema no mesre se Ghana for ye njai we bisa we na we bisa we na akofa yawe bi ambra maame no kakra me wo ka no me de kakra meka me bisa ni se eti sikana ministers ni ade no aya omu bu akonta ma ho aye se wo bu akonta ma ho na because mentia se nipa ba akofo sika beblebe we sha wo ho se ye djuma sika se no fa ye nya hu se ye aban sika na so no ni work djuma bi oye no nya se sika na ni nyina no me de mentia se papa because sika we beblebe we sha wo ho and our hu adwuma ko se na adwuma oye no se omo nyusu sika nye adwuma me mentiase ni nyina menti asam di ho we na se because nwa pass sika we hye wo dem a me kuro mo kura akwan nye kwashi kwan nyina sei pata me nya kwan kura nko na sika we timi ye bibi me da me ni makonta papa be me sika me timi ze do so che we yo me de no ana me boa masa because can do so eti ka house guy no fa bi no ono fine me kola ga me fa bulusa because you able me anka me fa more than that anka obehunu na che guy no ye lose say me ma ti also the BS dan man papa ne nom na de wa ya djuma papa guy no wa ya se bona baso because me tie me nya bia me ko si dan man papa e wo kwa shi wo koto ni dan kola bu ni dan ebu me na me fa ya ma ko si dan man no eti guy ne de saka me judge pa me di asem na me de be example say guy ne de we nyansa bi na wa kire politicians no na wonja no duro odizafu sanko so dem kula se woja no because wa ya juma papa wa kire pa wa ya asembisa toso biem ni se adenti na special prosecutor ankoche maame na abra na oye soafo na otwen maame na resign ansana wo mo akoche no hwe a se koba ni se maame ne di nsemoni bi a omu betimi atwena aso abra se wa resign so mutumi twena so esansa ni oye ye wan ye ni yiye na se ni awo ka no Ghana ha na ye na wo hu se politics na ye style bi eja aban a wo so no appointing ti ho no ye Ghana for na ye cha ya adwen no appointing ti na so o hye na se no se ni obeka bia na otie no odi ye adwuma enti se oda so wa ba bi ndia se na nkata so avu mu aso bi aba enti oyi ni hu di free mu no na ase ne sisi adwen kan ye hu ti etumi kwa ye ne ye benye
enye so ye ni sa e so asam ni ba ye dan so no na di ne ho ko ye nti e ba ye na ga se ye kokofa no na ne adi ya no nti asotwu bia wo ho de jaja wo ti asam we so wa ye ne na ebebo odua ba mbodi anatwe na so e ma ye e da se ene trotro yi ayema ene tema station amewe me na me di mate e wo hyen mu se hyen no eyema mate no ejisu se away